गिबि गिबियावनो आङो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजों बड'लेण्डखौ NBNN खौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। जोङो दिनै जोंनि सेन्ट्रेल UPPL नि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जेनाखि दैदेननाय सरकार सारनि जेनाखि जोंनि बिथांखि जोंनि BTR ओनसोलाव सान्थि एबा गोजोननाय लाबोनाय आरो सारा बुंबाय थादों दि जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो माबोरै जौगानाय लाबोनांगौबा जोंनो गिबि गिबियावनो जोंनो फरायनाय नांगौ एबा सोलोंथाइ नांगौ। दा बे बिथिंखौ नायनानै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बावखुंग्रि कनस्टिटिउन्सिनि सिङाव थानाय जोङो बावखुंग्रि ब्लक इउथ UPPL हिसाबै जोङो गिबिनि थाखाय जोङो मैया जोङो नायगाव जनप्रिय हाइ स्कुलाव जों लादोंमोन। दिनै नैथि सानाव जोङो होरनागुरि हाइ स्कुलाव लादों। जाहाथे जोंनि उन्दै फंबाय बिनानाव फरायसुलाफ्रा जाहाथे इयुन जोलैयाव मोजाङै जालाङो, जों बेखौनो साननानै जों दिनै बावखुंग्रि इउथ UPPLआ आखायाव लानाय जादों आरो दि जोङो बेखौनो आसा खालामदों जाहाथे जोंनि जेनाखि बे मटिभेसन प्रग्राम, बे प्रग्रामजों निस्सय सोलायनाय लाबोगोन आरो सोलायगोन। मानो होनोबा जों मैया माखासे जोंनि प्रग्राम जोबनायनि उनाव जोङो सोंथि सोंदोंमोन जोंनि फरायसुलाफोरनाव। बिसोरो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। इयुनावबो जाहाथे बिदि लालांबाय थायो आदामोनहा, बे खोथाखौ जोंनो फोरमायनाय जादों आरो প্ৰশংসনীয়। এইটো আমাৰ জিলা UPPLৰ যুৱ শাখাৰ অধীনত থকা আমাৰ বাউসুংগুৰি ব্লক যুৱ শাখাই এইটো আয়োজন কৰিছে। যোৱাকালি এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছে। এইটো হ'ল অনুপ্ৰেৰণামূলক শৈক্ষিক যিটো নেকি এৱাৰনেছ, সজাগতা সভা। এইটো বৰ্তমান আমাৰ এই বাউসুংগুৰি অঞ্চলত তেখেতসকলে হাতত লৈছে। এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি গৈ যাব। আৰু কাৰণ মানে খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। তাৰমানে আমাৰ এই বাউসুংগুৰি অঞ্চলটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই পিছপৰা। এই পিছপৰা হেতুকে যিটো নেকি পদক্ষেপ তেখেতসকল লৈছে, খুবেই প্ৰশংসনীয়। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে যিটো নেকি মেট্ৰিকৰ ৰেজাল্ট এইটো অঞ্চলত খুবেই মানে পুতৌ লগা। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেৱল মেট্ৰিক বুলি নহয়, অন্যান্য উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ পিছপৰা এই অঞ্চলটো। গতিকে আজি যিটো নেকি তেখেতসকলে এইটো পদক্ষেপ লৈছে, খুবেই প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক হৈ থাকিব লাগে, কৰি থাকিব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ জিলা UPPLৰ ফালৰ পৰা। গতিকে অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম, শিক্ষামূলকেই হওক, সাংস্কৃতিকেই হওক, শৈক্ষিকেই হওক, চাৰিওফালৰ পৰা যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে এই পিছপৰা অঞ্চলটোক, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু যিটো নেকি প্ৰগ্ৰাম পৰ্যায়ক্ৰমে তেখেতসকল লৈছে, যাতে সকলোবিলাক প্ৰগ্ৰাম যাতে ছাকচেছ হয়, তাৰ কাৰণে আমি মানে তেখেতসকলক শুভকামনা জনাইছোঁ। নিশ্চয় যোৱাকালি যিটো নেকি আমি ৰিজাল্ট পাইছোঁ, যিটো নেকি ফিডবেক পাইছোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা, খুবেই মানে উৎসাহজনক। আমি উৎসাহিত হৈছোঁ একচুৱেলি। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে গোটেই অঞ্চলতে আমি কৰি লৈ যাম। গোটেই অঞ্চলতে, এই বাউসুংগুৰি অঞ্চল বুলি নহয়, এইটো স্প্ৰেড কৰিম আমি, বেলেগ অঞ্চলতো আমি এইটো লৈ যাম। ইয়াত আৰম্ভণিহে হৈছে, গোটেই জিলাতে আমি এইটো পদক্ষেপ হাতত ল'ম বুলি আমি ভাবিছোঁ। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिशननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिशन। बे एग्जिबिशनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिशनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर
245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।